Delhi Jantar Mantar along Karbi Anglong lapen di Mahasa upon Hempreka Bha Tharna ki patota. Korkanthi MSC constituency angkang Thentaghat along Gram Sabha Mai ki padopon. KSA Diffu Head Branch Tumpen Diffurong Supiang Kang School of Humtin along Kahumri Damasai Kideng. Kardom Karbi Prantam along Penile Virabang Tropi, non Birtang Tonpen Archekta, New Delhi Rong Supi Jandar Mantar along Paikuni Pa Inkoyarni, Kastikoma Tumpen Japonsi, Prejam Asong Tumpen Karbi Anglong Hem Prekapan, Dharna Kangni Dama Birta, Kadi Sosa Hem along Birta Nangli. Kastikoma Tumpen New Delhi Rong Supi Jantar Mantar along Karbi Anglong Lapen di Mahasau Hem Prekapan Tharna Kipadudam. Lapen India Prime Minister Narendra Modi, Lapen Minister Rajnath Singh, Lapen Kiren Rijiju Apan Pinpura Lopa Jiodam. Labang Sudharna Kipadu Tamalong, KSA, Karsa, Kuya, Jakas, JNH, DHU, BJP, Pencheng Lok Pinan, Asong along Klembang Pubang Pietum Chetong Dun. Korkanthi MSC constituency angkang Thentaghat along Paikuni ni Pai Inkorai CRni Samilang Swai GDP Development Block Pen Gram Sabha Mai Kipadu Pona Birta, Karni Solong Birta Nangli. Samilang Swai GDP Development Block Korkanthi MSC constituency angkang Thentaghat along Gram Sabha Mai Kipadopon along VDC Chairman Khogen Tiso BJP Samilang Sublok Mondola Mai Phuchandra Singh Ing Tipen Chenglok Soil Conservation Sericulture Asai Khilapen Pratum Chetongdun. Karbi Students Association Diffu Head Branch Hinpen Paikuni Pa Inkoy Arnipen Diffu Angkang LP School Apan Higher Secondary School Kedo Analong Kahumri Dama Birta Paikuni Inkoy Siarni Katni Susa Hemalong Birta Nang Pali. KSA Diffu Head Branch Pen Diffu Rong Spi Angkang LP School Pen Chenglok High School Apan Higher Secondary School on along Kahumri Dama Sai Kideng alang litum pen Humri Dam Sithan Bangatum Methanga Sai Jiklem Majiklem Klema Lochar Liatum Class 2 Ma Tun Development School Hemalong Mesen Kituna Lang Side Duma Vima Pupen Chenglok School Hepta Kilang Pon Padu alang litum pen Kahumri Dama Teng Pen DAV Higher Secondary School Lapen Rengbong Home Higher Secondary School Difolong School Hem Arlo Mesen Kitwa Thayavi Komentu Aningkan Penuni Kikim Kirang Pia Hem Kiruji Angring Thetana Son Si Theklong Muselang litum pen Pachini Anparta School Hem Tin Kahumri Dam Jia Phanta alang litum pen Pachini Pon Thru Nomalam Sopor Pan Birta Mo Into Paniksena GR Infra Projects Limited, Plot number 80, Brahmaputra Industrial Park, Amingaon, Guwahati 781031. Products: bitumen emulsions, coal mix emulsions, PMB, CRMB, metal crash barrier, thermoplastic paint, and bitumen all grades, etc. MS Micro Engineering, authorized dealer. First floor, Cooperative Building, Diffu Karbi Anglong, Assam. Contact number 9435503710 or 8638223203 or 8638441464. Dead time of the month. Yes, women experience discomfort and irritation and stops them to grab the opportunities in their life. But from now, say bye to discomfort and irritation with Wing Sanitary Pads, a product of Karbi Anglong. It's safe and comfortable, 100% natural product, ultra thin, eco-friendly, biodegradable and affordable price. And leak lock based technology used. Wing Sanitary Pads, best fits to women needs so that nothing stops you. For further queries, please contact at the number given on screen. Please tap in Ishan Motors, a showroom cum sales point of Royal Enfield, opposite of Langpi Dahangi Rural Bank, Dilaji Branch, Rongkhilan, Diffu, Karbi Anglong, Assam. For more details, please contact 97748 73915, 7896 169021 or 957 988 008.
outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Treo, etc. Along with makeup, cosmetics, and grocery items are also available according to your needs. Atorkimi outlet opposite Langpidangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kejun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajam tu, tharmit aduk, Thelua Kreng, Chitronola, Ukthor pen chenglok ongdung hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihenamo people thought beer talong wang tholo. Langpidangi Rural Bank tumpen isi kemesana saikideng. Paikuni ni pai ingkora isi arni wrong rup kidogdat arat atamapan. Kipaching thurji mate amina akeng ke charge up thek japan pura. Langpidangi Rural Bank atumpen sorlo sotamapan panong ponsi. Sri Shakti Joint Liabilities Group was kimpen satgaung along loan kerana saikideng abirta katu seperangke jasan inghi pen birta nang pale. Wrong group kiduk dat arat atuma ki paching thurji mata me thanga keng ki charge up thek japan pura Langpidangi Rural Bank atumpen sorlu so atuma panongsi Sri Shakti Joint Liabilities Group was scheme pen loan kiron ponasai along kadukawe bang pharu phosuse self help group atuma ron ponlo anparta thengpia rong stami anutina phan ron dunlo labang so sai Langpidangi Rural Bank dongkamukam satgaung lapen taradubi aropen si deng ponlo loan ki pipon amailong kachitong don Langpidangi Rural Bank chairman Devajyoti Datta Satgaung Langpidangi Rural Bank manager Biswajit Roy lapen Langpidangi Rural Bank along klembang pubang petum chetong don আমি Langpidangi Bank পৰা DLG ভোটৰ কাৰণে ইয়াতে ভোট হোৱাটো কি পাইছে পাছবুক এখন পাইছো 30,000 টকা লোন পাইছো আৰু লগতে গছপুলি এটা পাইছো চাহ সকলোৱে আমাৰ ধন্যবাদ পৰিবেশক আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিছো এই কাৰণে আমি লোন দিয়াৰ লগতে গছপুলিও সবকে একজোপাকৈ গছৰ দিছো ৰুবলে যাতে পৰিবেশও তেওঁলোকে সচেতন হওক পৰিবেশটো বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে আৰু এই আমাৰ আমি তিনিখন ডিস্ট্ৰিক্ট আমি চাওঁ যেনেকৈ ইষ্ট কাৰ্বি আলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আলং আৰু ডিমা হাছাও আৰু আমাৰ এটা ডাঙৰ পৰিকল্পনা আছে যে ইয়াত যিমানটা ওমেন আছে সবকে আমি তেওঁলোকক ইকনমিক এক্টিভিটি এটাৰ আণ্ডাৰত লৈ আহিব বিচাৰিছোঁ যাতে সবেই কিবা কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰু সবেই এটা আজি JLG হ'ব কাইলৈ ফেডাৰেশ্যন হ'ব তাৰপিছত আমি এটা তেওঁলোকক যাতে ফাৰ্মাৰ্ছ কোম্পানী এটা খুলিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা এইম আছে আমাৰ এটা লক্ষ্য আৰু সেইকাৰণে আমি এতিয়া প্ৰায় 2,500 মান মহিলাক ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে বিভিন্ন ঠাইত আমি তেনেকুৱা আৰু এইম কৰিম যে আমি আৰু এইখিনি বঢ়াব পাৰোঁ এই বছৰৰ ভিতৰতে ইকনমিকেলি ডেভেলপ হওক তেওঁলোকৰ হাউচ হোল্ড যিটো ইনকাম আছে ডাবল হওক সেইটো আমাৰ লক্ষ্য সেইকাৰণে ঘৰৰ সকলোৱে যাতে ইনকাম কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহে তাকে উদ্দেশ্য ৰাখি পেলাই আমি লোনটো দিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ তাৰমানে আমি বিশেষকৈ এই লোনটো স্ত্ৰী শক্তিটো আমি ওমেনকে টাৰ্গেট কৰিছোঁ মহিলাসকলক টাৰ্গেট কৰা হৈছে আৰু আমি ভাবোঁ যে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোক উপকৃত হ'ব আৰু আগলৈ আগবাঢ়ি আহিব তেনেকৈ ডাঙৰ লোন ল'বৰ কাৰণে তেওঁলোকে সেইখিনি জ্ঞান আহৰণ কৰিব ডাঙৰ লোন মেনেজ কৰিব পাৰিব United Students Union of Karbi Anglong Langhin Aro Tumpen Pai Kunini Pa Inkoi RICR ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rong Hang Laben EM Tarendra Brahma Atumapan Kachuru Alam Theki Pa Jir Dama Birta Perangki Pen Kati Susa Hemalom Birta Nang Pali Kidam Tang Kona Ningkan Penluni Then Sakhat Langhin Jaipong Langhin Lapen Lang Tenga Bazar Pen Langhin Duck Farm on Kachaleng Apan Mesana Tawaravi Langhin constituency ang kang kachaleng akrong kahinu pinaana timalong black topping salam ponlo kidam tang United Students Union of Karbi Anglong asong pen EM Tarendra Brahma riding pinpur alu pajir damsi pinpur alu along Langhin ang kang Karbi khaya togono
kipa phidun hup melang kawi kacheleng atawar kawi pen kiduk ki sungalam jongdun si em tarendra brahma deng pipa jirpen pini ari la sosai ke klempon thegapot kachoro pajirpon United Students Union of Karbi Angolang hin arwa chunbang tenzing kro mai phurustom tokbila pen klembang phubang phietum pen suri surya kero pipa jirpon Berta bang kila panskang ton maniklo dumi thakme korang thu